Cuaca hari ini cantik banget. Ya, ada yang udah tepar. Ya kan? Dia udah bobo. Lui ai ya? Lui-nya bobo. Banyak sekali saljunya di sini. Oh my god, cuma 5 derajat. Sekarang turun 4 derajat. Oh, makin ke belakang sana, ntar makin turun derajatnya. Gila. Kabutnya, lihat dong, cantik banget ini. Semuanya mau diabadiin. Memori handphone kalau kesini tuh pasti full. Baterai cepat habis, harus sedia power bank. Cakep banget. Das können wir jetzt bald machen. Aku udah sampai. Ini di Halstar. Kamu mana? Ini dingin banget, gila dingin banget. Brr. Laternen. Die. Ini mudik ini. Disuruh berdiri di sana. Tangannya mana kecemplung? Tangannya satu kecemplung. Gemes Nami, gemes. Gigit kamu nanti. Cute. Und der Bastel und der Bauer. Cute anak ini semua. Was haben andere Leute gemacht? Ini cute banget. Ini dari kayu-kayu. Znaš šta mi doktor rekao? Za to. Di sana tuh keren banget. Da bi treba voditi dnevnik šta jede. Wow.
Sehr hübsch. Wahnsinn. Ini udah digantung di pohon Natal. Ini masih dekorasi Natal ini. Cute banget, sumpah. Oh God, this is... Nemam uopće afiniteta za baviti se u turizmu. Hai hai. Iya. Udah lapar kah? Mau makan? Wow. Oke, Mak. Yeay. Hai, lihat Mami sini. Louis. Sam. Geht nicht. Willst du Lenser wechseln? Ja, egal, passt schon. Wir kommen eh öfters her. Lass das, nennt schon. Hey. Kita masuk gereja. Apa yang mau makan? Antri, mau hotdog, mau kebab. Feuer! Feuer!